Iya. Para katengasing. Para katengasing. Iya. Kisare di si Bali. Itu mi. Jadi entama kisi nampi. Iya, Siapa silakan. nomor di si Bali? Hah? Sagan 7 talung. Iya. Anang apa? Iya, sagan 7 apa? Ya. Sagan 7 talung pulo. Anang apa? Jadi Iya. kamu majenjo sambalu. Iya tahu. Jadi ni harap ki anjo sinampe langsung kenyo nomor ka Iya. to nampak kilo. Iya, betul. Iya. Bajiklah. Pembukaan. Iya, iya. Kalau biasa ya. Si bali anak-anak koleng. Koleng talanga. Nah, to ali. Jadi si rekelong le baka na anu daeng Iya. kena populer kan ning anci lah. Iya deh. Iya, mau kamu nih Andi nak kilong. Iya, Andi nak kilong ngite koleng talanga. Nato walia. Salam ngasan gitu ya. Pilangeri. Putri Anti Hasanuddin Ilham Hanafi. Assalamualaikum. Membangun turut aku guncir gulingku Wale anak talanga nato alia Buntung buntan mandrila urip beri Panje borangku Kade eroku kutu ali Kale-kale bangun turun aku gunciri gulingku Wale yang talaga nato alia Buntung-buntan mandrila urip beri Anji bolangku Kade eroku kutu ali Kale-kale Asuluk kase iluhang ngele oloan Tanpa tarari jawari jambatan nagarasi Tupi katu salang riba Erawati Bardin bilang kenapa kita jadi malotong? Iya, 1 minggu di negeri orang, jadinya malotong. Ya. Wale anak talanga kawalia, naku kunciri gulingku. Wale anak talanga kawalia, naku kunciri gulingku. Amit Lahamid. Assalamualaikum. Wali warkop merah malotong orang gara-gara kena panas matahari 1 minggu syuting. Hey, kunjungan bangun turun aku gunciri gulingku Wale anak talanga nato alia Tuntung-tuntan nan rila urip beri Panje borangku Kade eroku kutu ali Kale-kale Bapak talanga repe bingkasa Katana ikan Asuluk kase iluang ngale oloang Lau patarari jawari jambatan nagarasi Tupi katu salon ribara
langgu ini. Wale anak kalangan atau alian, naku kunciri ki guling kuku. Wale anak kalangan atau alian, naku kunciri ki gulingku. Ujung embangan turun aku gunciri ki gulingku. Wale yang natalanga nato alia, tunggu kanan bila urep beri panje borangku. Kade eroku kutu wali kale kale.